awuyekumusa awuyekuthando awusesina Baba wethu loyingcwele nalamuhla emini Nkosi nemambala sibabata umusa longaka sibabata uthando longaka losithandze ngalo sesikhona babe phambi kwakho uNkulunkulu wethu loyingcwele singenile phasi kwanalo mphahla. This is your house, God. This is where we worship you. This is where we praise you. This is where your presence adorns, oh God. This is where, my Father, your rulership and your power and your grace, my God, marinate us. We are here, my Heavenly Father, just to worship you, to bless you, my God and my Savior. Lokuva wena Nkosi usiniketa umlayedo wetimpilo tethu. Nalamhla babe siyatihlela phambi kwakho. Siyatehlisa phambi kwakho uNkulunkulu wethu loyingcwele. Sitana labancane bethu nalabasha bethu nalabadzala bethu. Sitana emindeni yethu, sitana tihlobo tethu, sitana live lethu. Sitana konke that concerns our life, my Father, we surrender it unto your hands, my God and my Father, and we hide ourselves under the shadow of the God Almighty. Nalamuhla babethu sidumo lokufanele. Phinza ukhulume Nkosi silalele. Phinza usikhombe indlela baba wethu longcwele uthi live lakho lingemadvodza la sikhombisa indlela. Nalamuhla ke babe siyatehlisa moya ngcwele. Phinza uthathe indzawo moya wemasu, moya weqiniso. We welcome you in this place. Continue to be God and suffocate every evil spirit and any foreign spirit in the name of Jesus Christ. We bless you. We honor you. Amen and amen. Praise him. Thank you so much. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Ngicela singene kunasihloko lesithi sukuma ulwele impilo yakho. Sukuma ulwele lekusasa lakho. Ngoba uma ungasukumi kude lo takusukumela. Uma ungakhulumi kude lo takukhulumela. Uma ungalwe kude lo takulwela. Waze wamukela Jesu. Wathi Jesu Kristu uyinkosi nemsinzisi wekuphila kwakho. Mina njengemfundisi la ngempilo ngathi wayemukela inhlanhla wayifaka inhlanhla ekhaya. Yangena inhlanhla ekhaya. Woza mazulu ayajabula ngekuphendwa kwesona. That is true. But in this life, logo in the spiritual that has happened. But in this life, usuke ungena ku battle zone. Na umukela nje Jesu ungena ku battle zone ukuthi yaqala impi. LiBhayibheli ngakho lithi na ufunze encwadini yaPeter lithi sitha lesingisathane. Senda njani sona? Siyabhodla. Njengelibhubesi sifuna lesingamenda njani? Kulabo labemukela inkosi lenjesu Kristu. Lokusho ukuthi the moment umemukela, nangabe ungafuni ngena kulembi le ngidawuthi lamhla sukuma ulwe le impilo yakho. Na ungafuni ngena kuyo, vele nje uhambe uyodvumela Sathane. But lokufanele ukwathi noma ungamvuma imission yakhe injinji. Noma ungamvuma uzumgone. Mission ayinjinji. Ubobuta nabala banethi inyoka lethi banika imali. Le mission ayinjinji. Utsende njani? Ebe. Ngoba noma ungaba nayo le nyoka ikunika imali, uthula ubade. Wasathane kufike kubebe. Alihlomani donke. Hayi sinye. Hayi timbili. Donke. Lokusho ukuthi sonke sikhali. Lota kusihloma la. Kukhona lesikumele. Kwabana sinye lesingekho kunesikhala. La sithi asingakhona kushaya khona. Uthule bandleni. Hloma ntonke ina. So na ufuna kusukumela impilo yakho. Awuna uhloma ngasinye isikhala. Uthi hloma tot ingaki na? Tonke. Akusho ukuthi na ungahamba uye empini. Uthi na ufika le njenga David, ambona David mase. David anti bebafuna kumfaka le amari yonke. Basina bafuna kumfaka le amari yonke. Wala ngisho. Wasinakalako wathatha silingi nelitshe linye. Noma ke wathatha ematshela nge5 but wasebenzisa litshe linye. Emadolobha emaFilisti beka nge5. Each town belinesichwaga sakhona.
David beka ngacabanga ukuthi ngente kageje bekathi tshele ukuthi nangishaya Goliath ngoba yena wakagadi nakhamuka olomunye wakulelinye idolobha nali litshe lakhe lamatshe onke bekwawanikete emadolobha ukuthi sichwaga sakuphi lesi sichwaga sakuphi lesi sichwaga sakuphi lesi athi ukuthi utoshaka but ke angikho lapho ngilakuhlome ntonke letikhali. So lo muntu lempi labhekene nayo ngalelo langa lothi wena uyincobile awuyathi uthi ngiphi angisho kanga. David beyangathifaka tonke letikhali akakhonanga Goliath kusonzela kubani na kuDavid wamshaya sesekhashana akusito tonke timpi la sisutoshaya sikhashane khona uthule bandlela kungako kufuna ukuthi ihlome tonke ngoba akusiso sonke isikhathi ungathi ke na ubone lo munye alishaya ngesilingi sawa bese uthangani beka ngakade igqoki yena kepha wendlula la asilo itimpi letifanako kuthule bandlela ebazalwane timpi lestilwa kwathifana number 1 2 lamabutho lesitawufunza ngawo ngoba lithi iBhayibheli asilwini engadi inyama sona namabutho angizo lamabutho lesilwa nawo akafani lamanye lamabutho ahambelana namindeni yethu lamanye lamabutho adependa ukuthi botala abakhobo bani kunebantu timpi labangatilwi inyalo taliwa batali babo bahamba free leyo zone wena nabangabe bayilwanga kuleyo zone uyalwa kuleyo zone. So musubuka umuntu kuda tsona wasinakaphuma nje esikolweni yena ngane nakaphuma nje esikolweni wavela wathola umsebenzi mine bekathandazelwa ngibani mtsheke kuze bebahamba abadali bakhe because labanye baphile esibusisweni sebatali babo but pastor Khelezi bakhathe esibusiso sebantu babo ngalokho bakhelezi because uNkulunkulu uthi lesibusiso sihamba to the 4th generation but waze wafika lo munye wasikhatha siyema nangaba ukholwa lokho ubobuka uNkulunkulu ukuthi bekathi teni ngendle yaAaron bekathi titaba indle priest but wabukhatha abukhathiswa ukuthi sekukhona abagiletika wasilendlulena ngiyayicitha nendle yaEli same thing bafike bagcina priest just because of someone boFina Phinehas they failed ukuphila lempilo bantu ababa wazange babe ba priest. David lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi ngumtholile umuntu wenhlito yami. David lendlela bekathi imisele ngayo naNkulunkulu ngendlela bathi uNkulunkulu wathi khipha ngemlomo wakhe emgama wathi bukhosi endlini yakho anti David wathi ufuna kwakhela uNkulunkulu thembele wathi uNkulunkulu ngeke tandla takho igcwele ingadi wena ubule eUriya netimlo tiningi ngeke ungakhele thembela ngakhelwa abantu labafana nawe thembele wathi ke David nkosi manje ungivumeleke ukuthi manje ngigedarishe yonke imaterial wathi ya ungayigedarishe imaterial but ngumfana wakho lo akhalithembele wathi ke David nakathi uyakulenye indvodza uyawuqela ukuthi ngicela uma ungithengisele lensi bese indvodza uyinkosi wena lensimhle ngiyakunika mahara wathi ngilalela kahle kahle ngeke nginike uNkulunkulu kwawo mahala lokungakangibidi lutho wehla uNkulunkulu wafika wasilalela ke David bukhosi abusuku endlini yakho kungako nalamhla Jesu ayimpande kaDavid because bukhosi abuse ebusuku endlini yakhe based on the fact. So ngifuna ukuthini ngikhulumelana lokho impilo yakho ingayiprolonga iblessing in the family noma ikhathe short. Ngifuna ke ukuthi kuwe nale timpi lesitilwako atifani. Why? Le lineage yethu yakho ayifanani. Ubobanaka nje bantu lo khanda ukuthi ekhaya kubo uluchungechungele bafundisi labatali babo. They don't struggle. Go and check them. They don't struggle. Hayi ngoba they've done something because their parents fought the battles. Wena ke na ufana nami khulwa kumbe beka inyanga usatokulwa because emabhange lasala anti na wathi emabhange nikena limi sine besilima ngetinkhabi nakwathi lokuthiwa libhange nalathi libhange abakase balima asobachazele gogo mbatha la libhange na ulima ngelikhuba letinkhabi libhange anti lelikhuba kufuna libiye lihambe likelevel omhlaba all around kube desigama lesihlala lesingakalinywa ngathi i-island la ligeje khona ngokubhanga kuthiwa namba ulima ushiye emabhanga so nangabe bokhanza ukuthi ke wena utalwa kule family abe bahle bashiye emabhange khona kulamabhanga utawo ukulima lapho kufuna ulima ngoba ngeke ngimile lutho
alikalinywa phala ibhange kulelikhulu kuphela. So kuze kulimeke lapho kufuna uphinze ufake elikhuba wena. Labanye abafaka ukhuba bafaka inhlanyelo kuphela. Ungajoyini igroup yebantu labakade bona balinyelwa kahle ungalinyelwa angakahle bese uphila impilo njengabo. Uthi fananise nabo. Sukuma ulwela impilo yakho. Lithi hlomani tonke tikhalta uNkulunkulu khona ntoba nemandla ekumelana nebucili baSathane. Leti khalti kusita kuphi khona kumelana na nebucili babana. Ngoba Sathane unebucili ngeke azachamuke kuwe Sathane ngale aim yakhe. Bobani labake bathiya ngiyakwathi kwethiya noma ke nawo wadweba anze ufuna kubamba inhlanti totshijalela uhuka ngoba ufuna ihuke khona unetawuchama lechinga la Sathane ngoba ungisathane kule mfishi phela kahle kahle uyitela nelichinga kufuna yekene ikhanzakale ukuthi ende njani na ihlome tonke leti khalte kula nemachima tikhona ke timfishi letihlakaniphile. Tifika nje tende kanje dlalise lelidweba lakho ubone wena lokho okhulu bele kwenda nje uthi uyadonsisa isuke ihamba ise cha uhlakaniphile. To checka lechi. Inhlanzi le yatiko tikhona. Tifethe kuchecka lokudla tikushaya ngalomsila tithi. Nakuliphalishi le yaphihlika ukuthi uthi uyakukhanze kude lihambile. Tiliphihlitile tiyadla tona le wena ufusene liguka lakho. Ngaloko stende njani na? Hlome tonke tikhale kumelane nemachinga aSathane nakefika. Kude umuntu lo wakwathi nawe nje nawufuna kubambe magundwane ekhaya ufake sochaka. Ngisho iRetex ayinuki kabi iRetex phela inukisa kwalento lemnanzi lo poison lakhathi. Chinga lekubamba sitha sakho. Lithi ke iBhayibheli hlomani tonke tikhale khona taNkulunkulu nitakhona kuba nemandla ekumelana nebucili baSathane. Kusitshela ukuthi ngekwakho ngetakho tikhepha ngeke ukhona kumelana nebucili baSathane. Kudzinga ukuthi lamandla abe njani khona abe khona uqine lamandleni because lamandla uwanikiwe but wena kudzinga ukuthi uqine la kuwo uwanikwa ngalesikhathi umukela Jesu ngoba the moment umukela Jesu uphiwa lamandla ekubitwa ngokuthi umfana kaNkulunkulu lebese kufuna wena sala uqina kulamandla kaNkulunkulu. Ligama lenkosi alibonge verse number 12 asesta ubuka ngoba na ungakamelana lobucili baSathane kunezinto ezitakwendeka lithi ngobe asilwi nebantu. Uyabona lokho kwenta ulwe nebantu. Uyathi uthondwa yini ukhona lokuthi ulwe nebantu. Awubadi lobucili. Awukhona ukumelana nabo letikhala dikho. Wena ubona umuntu. Kanti iBhayibheli lithi asilwe kungakudzinga letikhala. Ngoba letikhala nasunathi utawubona ukuthi awuli nabo bana nebantu. Noma ungathi ukusikwende bona vele kutakwenda bona. Kodwa awulwi nabo bana. Lithi lana iBhayibheli kodwa silwa netikhulu temimoya. Lalela ngilokusitha. Noma ungalwa nabo babe banengi labantu. Nangabe ungakaqali ukushaya lesitha usashaya abantu letikhulu tisekhona. Noma ungabaqedza abantu kutavuka labanye. Ngoba lo tikhulu kuyathela nje lo moya. Lalela yonke info lekwehlulile wayibaleke liyabuya. Ibuye njengoba utayikhanza. Kuthule bandleni. Wayekela umsebenzi ngekuthi lo mphathi uyaqinzetela uhlala la. Nala utawuthola khona tamkhanza wakhona. Ngwendeka futhi ke nabe double. Because understand asilwi nebantu. Silwa netikhulu temimoya. Uyasathi isikhulu yini? Principality. Why wena ulwe nema principalities? Ngilotha usiye umuntu kadala nje. Ungumfanekiso kaNkulunkulu sithi ungaba ngumfanekiso kaNkulunkulu wendlula waniketwe amandla. Sitha ke now yos attack. Ucala usidadishe ukuthi sinadicalitini. Ematactics leswasebenzisa ngwapi? Awusimani usukele. Ngakho ke wena kwaSathane ngeke akumani ukukusukela kukwati kahle. Kungakho futhi kufika ngalesidingo. Uyambona nje Jesu nakazilile. Akuzange kwaSathane kwefika ngathi wesutha. Kwafika kwathi ukuthi ulambile. And lendlela lambe ngayo uva ngathi ngabe uyadla. Kwase kwekutafika kutothe matsha khona guquka bese. Ungaqabanga nje ukuthi nakungisemgcobeni nakungisesonfeni nakungeke afike. Hamba ufunze incwadi yaJobe na ufuna kwathi uthakuhlonipha umuntu. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu ahleti nemadodana akhe. Kwase kuyefika. Wathi uphakamise emehlo wakubona uthi ena imhlolo naso uphuma bheke wena kwathi ngibuya kolujuba juba. Futhi ke kudwalile phela.
ngoba kwasinaka umtshanje uthi ngifuna ngiphuma kolihamba emhlabeni kwase kuqala kumtshela ilist yebantu ngaloko ukuthi uyati sathane ukuthi uNkulunkulu akumphathi kahle kuthi wena utende ube ngilomncane kanti sena ukwente wabangedulo kwase kuqala kuyababala ke labantu kwathi bobani nje bakanje bobani nje bathi te uyakuhluphekela yena bani nje uthi tena akana uNkulunkulu vele unjani uyinzanzane yena wafelwa bobabe ngoba lo lifa yakho ukuthi ngafela bobabe namanke kuna uNkulunkulu lothi tena ungise inzanzane nebabe nangabe uthi wena unamuntu usho ukuthi God does not exist for you. So now kwasathane ke khipha le certificate nakufika le kwase kuyacaka ukuthi khipha kungako uNkulunkulu nafunza ubolifunza kahle le verse kuthi uNkulunkulu waphendula wathi bosomnangile yini Job akumsukanga nje uNkulunkulu wathi bokudangile Job kungoba bekushayilisi lokwemuntu ukukhuluma manje kubabida kunibida ngemagama usibida ukuthi banitsithe bani njenya luphuma endumbeni bekawufutha bani hambola nzasiwasho salomthandazo lothi ufuna umsebenzi kodwa wena ukhona kubala wathi bosomnakile Job kwase kuthi ke kona ngilokuthi naye uyabona umuntu angazathi ngilokuthi naye shothi khona abantu bekakhuluma ngabo kwathi ngilokuthi naye umbiyeli na ungake uthi nje kancane ndawufika la asonginike phela ngisafuna nje kumzi asilwe nebantu kodwa silwa letikhulu leti liyakhona ukudadisha tifika ngalesimo ngilokuthi naye kodwa silwa netikhulu temimoya nemandla kunemandla la khona lamkhathini lefika kunakakhanza ungaqini lenkosini nasemandleni awo lamakhulu ufike eqedzela wakho emandla kungakona uva uvilapha kuthandaza ubokwathi uthi attack akusiko ukuthi nje uyafilapha iattack yesitha siyade ukuthi nasifuna ukuweaknisha kulamandla ufuna umthandazo kubede kukhanza usidudu nje hayi nakufika kutawudendela kwakhanza usidudu ngoba lalela lokusithi dinkinga dingefika kanza usidudu awukhona icabanga ungena nje depression quickly lokwengono kakuculeleka kubheka le labadibana nawo bakhanza ukukhuluma nje lide lodwa but kudzinga lokho ukuthi uenhance ngalomthatho kufana noma ufuna kunyomuka kulesimo kufuna ukuthi utincenga kancane uyabona na ugula na manje umuntu ogula komasa umuntu ogula ngeke asuke lepalisha lenejala alidle because uyalimala ngithi but kufuna ncenga kancane nawe ke kufuna into enjalo nangabe sofike kulesigaba leso kufuna le live la uNkulunkulu uhlulu yithi nje kancane lama verse nje la ngathi akunikete amandla noma ngabe uyeva ngathi kuyacansula ngoba ngeke kuhlale kungacansula ngoba lokho sithi asekuqedzela amandla ngithi lamandla latakwenta uthi na udla live la uNkulunkulu ulevel taste alisa taste la kuwe because noma ugula itest yenda njana yaphela phaleni lokwente ka physical nalavini laNkulunkulu kuyendeka na uthi alidla uliva linga taste because kwesithi asekukhweshisile kancane uthi uyathandaza uva ngathi ushaya kusilingi nomthandazo kuthi umthandazo lo shaya kusilingi nguwe lo lova ngathi kushaya kusilingi uNkulunkulu uyakuva qhubeka musuvuma utshelwe ngesathane noma utshelwe ngilesima ngithi lesimo ukuthi lo mthandazo wakho awufika indzawo noma ngakhuluma thuwe emagama uNkulunkulu uyakuva noma kungakhala tinyembeti phela uNkulunkulu uyakhona ukutfunza tinyembeti lincwadi lefunzekako tinyembeti uNkulunkulu can read the words in between tinyembeti but lokumcoka ngilokuthi le tinyembeti dakho naleli gama linye lakho lolukhulumako alitshengise kwethemba simakathi ngambona kagenele akungabi tinyembeti tekubalisa ubalisela uNkulunkulu noma tinyembeti tekukhuluma ukuthi kwehluleka kwakho nekungakhoni kwakho no akungabi ngiletho akube tinyembeti tekumethemba tekuthi enkosi uyambona Job wakhuluma amagama ungacabanga ukuthi Job wakhuluma amagama kumnanzi bekaminqikete ilonza ede banibana ede lutho umfato wakhe athi yethuka lo uNkulunkulu wakho kube kanye wakhuluma amagaba Job wathi ngiyamata umhlengi wami noma ngabe sekuthiwa ngifile nasekupheleni utawukuma ethulini lawo uqina la uthandaza bekungasesilula kuJobe because bangani bakhe bebamjikele kude umuntu labesayimena Jobe ngaphandle kwaNkulunkulu kepha ke naNkulunkulu nokusida ngifuna ukuthi nje ubone lesithombe ukuthi kuhlupheka kwentanana ini naNkulunkulu bekabinze edu angakhulumi bekukhuluma labangani bakhe Jobe ukhuluma Timo ukhuluma umkakhe uNkulunkulu nje abukile nje thuledu but uNkulunkulu labeka kumele kuthi at the right time after lo Satan
asabonile ukuthi akakhona bese unofika uthi eJobe sukuma. Kungako Job wakhuluma emagama nawufunda lo chapter 42 verse number 2 wathi Job esengiyadi ukuthi licebo laNkulunkulu lingevinjwe because licebo laNkulunkulu lendeka only nangabuta ubambelela kuye noma simo singavumi icebo lakhe ke liyafezeka kepha wako ngoba Job kube wake wathuka uNkulunkulu ngabe siphetho sa Job asisadi nalamhla kube wavuma kwethuka uNkulunkulu. So ungavumi kwethuka uNkulunkulu noma lesimo noma uva ukuthi ngathi konke kuguculelekile akuthembisi futhi akubone kepha yathi kahle uthi uNkulunkulu uyayithintitha into engelutho ayenze ihlale na nemakhosi lithi le live la uNkulunkulu hlomani tonke tikhalta uNkulunkulu sambe bengimane ngendlula nje ngoba asilwi cubekala asilwi na lithi kube asilwi nebantu kodwa silwa netikhulu nemimoya nemandla nebabusi bendalo ebumnyama. Lalela kunebabusi la bendalo athi uNkulunkulu uthi ten ku uthi tebusa have dominion busa. So le live lebumnyama nebabusi labatalwana ngumbusi lo the moment ungathatha ukuthi wena ngumbusi you are a governor you are a principality yourself wasatha kuhlikita we need to ngongako ngithithe kithi bazalwane I foundation yeqala kwethu uncoba ukuthi understand ukuthi sibobani. The moment we understand ourselves ukuthi thina sibabusi kunalabanye babusi bendalo ebumnyama the moment you take your position lempi intensifies. But lithi ke nebabusi bendalo ebumnyama nemabutho abomoya labasemkhathini asolunaka uyayinaka le verse lisemabutho kanjani na musucabanga ke wena ukuthi impi yakho udayilwa lamuhla bese uhlala inyanga uqale futhi enyangeni yesithathu kulo. This is a lifetime thing you fight until you pass in this world. Kungako ngithithe bazalwane uma tinvo tikuhambela kahle uma impilo usayiva imnanzi lalela le stores zakho stock nakusahamba kahle nje funzeni uthwaneni vilansini kwasho iBhayibheli stock ngoba liyeta ilanga lelibi asethi ngoba nyalo sengiyagcina ngicela sesifunze verse 13 sitawubuya la asesifunze nang verse 13 khona ngifuna sifunze nje la lithi lithi khona niteuba nemandla ekulwa ngelilanga lelinjani na lokusho ukuthi lamalanga ekulwa ngonke kodwa liba khona lelibi. Uma ngabe wena tifuna thamba kahle uyalala uthenga bo cheese nabo bolots wesuthe ukhohle ukuthi kuyathandazwa angikwado cheese nalama nofungo nema chamcham nema Russian lo adla kangako udawathini ngelanga lelibi lisi uta ukhona kulwa ngelanga lenjani na lalela lelanga lelibi la ngalokuthi bathi khona kulwa ngelanga leli bakusho ukuthi liba linye empilweni kusho ukuthi kuyaye kube nelanga lelo than the other days lelithi lamhla ngiyacima wena hayi phela munsuku wena ngasagasi sokunifike lalelani la kunemalanga la ke fika uve ukuthi kuyagcina konke uhambe ke uyolala uthi ngoba lamhla uhole noma kumbe banginiketa iback pay lenenge bese uyahamba ke wena uhamba uyogrosa uthenga i5 kg e-Russian and bacon uyafry when i-breakfast ngisho ntambama nayo lala litawufika lelanga leli bangikodwa uthini Nkosi yami ngoba liba khona in actual fact let me tell you this uyabona la ngefika ngalelanga ugcwalise le fridge phela appetite kungendana lokudla hambe ukuqitha lapho kukunyanyisa ukuthi navula fridge uqansuku hamba ukuqitha kufikile lokwababe lokho kunabucile so akude lokunye abantu abakethu lokungasida ngephandle kwekuthi sende show ukuthi impilo yethu sayisukumela uyisukumela ngekuthi uthi hlome ledikhali uyisukumela ngekuthi ufune kukwenda lokusho uNkulunkulu uyathi le all night bakhuluma emagama ngeva kahle kuthi bazalwana kusiyo umthandazo lesudzinga kakhulu sidzinga bukhona baNkulunkulu mane bukhona baNkulunkulu bukwenda uhlala usemthandazweni ngoba ngilakhona ebukhoneni bakhe lana ukhuluma khona kamnanzi
bukhona baNkulunkulu lobunqoba sitha. Uyathi baze bente illustration le yangichaza kakhulu ngana ngumphongolo wesivumelwano. Phela umphongolo wesivumelwano lo benathi. Nawu to hamba yobekwa kanye naDagoni. Kuthi kwabekwa nje lobukhona baNkulunkulu. Kwasadagona wile. Bathi no kukhona abantu abagangelela senibeke amasotsha agathwe. Asemvuse. Wathi kuyasa bukhona babukhanza bumqobile eDagoni. But this is what will bring his presence. Lokho ukuthi uqine enkosini nasemandleni nawo langanana. Namakhulu hlometonke edikale. Impilo ifuna kusukunyelwa abantu abakethu. Ngeke kukusitha noma ungafunza. Lalelana, ngicabanga ukuthi impilo seyinifundisile. Uyathi nyalo noma ungafunza ube nemasters, ngeke ungaqashwa. Unayo ufunzile certificate takuthele sile kusuka la tofika le. Noma nabaqashile uphele. Lithi ke iBhayibheli ngakho ke hlomantikali tonke taNkulunkulu khona nite uba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi. Uyathi phela letikhali ukuthi sitana kangakhe. Dikusita ukuthi ukhona kubona abucili basathane. Diphinze futhi dikukhona ukuthi naselifika ilanga lelibi. Because lalamanye amalanga langasiwo mabi ulwa nebucili babana basathane. Every day is warfare. But kulalamanye amalanga lokwenda ngathi lempi yakho ayisiyo le intensify ko nemali enkulu. Ngilokuthi ulwa nalobucili. Buthi nje nafika ukuthi ayisuka wena. Nafika ayisuka wena. And ukusita kuphi lokuhloma letikhala. Ukusita nalokuthi hey lamakhala akho. Uyabona nakuna kodwa manje bathi yena ma road church kuthiwa yena manje magama la ngathi mahle nje. Lapho lokuncane, lapho lokukhongotha kakhulu. Lokho njalo kuncane nje. Uvusa lele tinkulu kona. Lokho kuvuma umuntu alemonene lendla lokusensitive ngayo bese kutshela lethi inzala ukuthi kukhona lokudako. So uma ngabe uhlobile letikhaluhlana naNkulunkulu uyevimbi nayida noma ungaba wathi ukuthi ngabe yini kokutshela ukuthi hamba eGosheni uyobita uNkulunkulu kuthi nakufika uthi ya man nayi le nathi kufika seneutralize kona kutawuvela. Kufanana noma anginathi noma nemeka ngene. Do you know ukuthi nangabe nje ngidawuthola ingoti yemoto I could sense ukuthi yathi there is an accident that is coming and I pray about it. Ema misses lengiba nawo la mgwaqweni manje misses suka nje umuntu aqonze kuwe kwesinye isikhathi ukhanza usivele emoto tawudleka but it was not lokuthi tawudleka but itaba efathana lengoti if you didn't sense it. Kungako kumcoka lokho ukuthi sense of God lokuthi connect impela kukusita kulungene the sensitivity iba khona uyeva noma ukuthi ama attack kungako nathi fika letinfo dikhanza ukuthi kwata awusabi nako ngoba you've been prepared and ukuthi nakufika lento ukukhanza ukuthi you are strong you can face it because now you are happy ukuthi at long last kwavela bantu abakethu ke lokumnanzi ngaNkulunkulu uNkulunkulu akafakani ku swimming pool noma kumbe stibeni athi tibonele wasinikethe umsidi uNkulunkulu umoya ingcwele la ngeke ngalinye langa babedla insabelo la kwakwaletha lenye revelation kulelena kuzana le amplified nalithi manje stand by asitshela ukuthi le stand by umuntu lohlala gadzile la kusina uthi uyachutha nje wena mina ngithatha ngilefta lelinyawo lakho ngiba ngileli nyawo lesibili mina uphinza ucubuyela uhamba kahle kwathi chuthu lana mina sengingenile ngiyakubambela. He is our helper. He is there for us. Angeke uhambe lide uhamba ugududa kwethu kunye ukuthi singamdzabukisi simvumele. Nasingabe kwendekile samdzabukisa noma samcima sixolise. Ngoba emaphutha ayendeka. IBhayibheli lithi manje God knows that you are just mere mortal bodies. Lokusho ukuthi lobuthakathaka bethu abungasendi sibalekele uNkulunkulu. Kodwa lobuthakathaka bethu absende sifune uNkulunkulu kakhulu. Ngeke size sikhone bazalwane kumbhacela uNkulunkulu. Na ubhaqile usuku usebukhoneni bakhe ngoba lithi manje he dwells in the secret places. Wathi uyobhaqa nje usebusweni bakhe. Uze David uthi nyawo shonaphi kuwe Nkosi? Ngoba ngiye emhlabathini phansi kwemhlabathi wena ukhona. Noma ngingathiwa ngikuphi kuphi wena sowukhona. Kude la ngasuka khona ebukhoneni bakho. So we need to dwell in his presence. Whether you have got weaknesses, whether you have got failures, whether come to his presence. Nguye kuphela lokhona kungako akhuluma nakubafundi bakhe wasilalelana. Kuyekeleni kukhule nelikhula lwako ngoba nguye lokhona kuhlakula kahle. Lokusho ukuthi kungaba nalelikhula, ngaba naletinto sonzela kuye. Nguye lo afika kwende kube ngcono. Kungako noma memeda kasho ngokuthi wotani kimnine nonke lenisinzako noma kumbe nakade ababitatothi manje wotani sitawuteke indzaba. Akathi aka ukuthi yeni nonke lenikholwa wotani sitawuteke indzaba. No. Wabutha everyone.
wase wotani sitawuteka na indzaba noma tono takho tibovu njengengadi buyakimi mina nangifika na ndatiwasha. So we need these weapons. We need the armor of God. Asicimedele sitawuthanda.